Kamera nak. Bangin koi rahini Karbi risoi jang atum MBBS ka chardi dunje phan amen ka cha thabdon long atuma phan CEM ke rap ka pajel. Anganwadi Center hem ki mi ki kim ji phan MLA Bidya Singing leng pen long ek sompon. Mahamaya BJP Mondal Committee atum Narlongati Adarsa polling station along tour program kapa dopon. Karbi Longri Abirta ke lang rapera doan phan kardom pajeriklo kardom. Non Karbi Longri Abirta ke than ponje bang Nilisami Josephine Tisopi lasinon birtang ton benar juponik sene. Non owe ki mi Karbi risoi jangatum ta lo ka charli na chihung dun bomlo. Lason si non he jong Karbi risoi jangatum bang inkoi rahini atum MBBS ka charli dun je phan amen ka chathap dun dolo. Karbi ri soi jangatum phan la an so se ka charli la an so se aning kirung dun je phan thang ni phaing ko yarni KAAC Relief Fund pen dipue bore tomalong bang inkoi rahini MBBS ka charli dun je phan amen ka chathap dun atuma phan innu dalong tangka suri phokep achek pajir ponlo. MBBS along Charlie Bom Hood Kenang Jia Son do Anta un an pen KAAC pen cherap cheto dunji la pen jong si MBBS un det pen karbiang long amatsi sai choklem ji pulote KAAC along isia form alo along redact chipidon pulote Charlie Bom Hood admission pen chenglok ang ton Kenang Jia Son do Anta KAAC pen kerapa jirdun popusi KAAC CEM Dr. Tumiram long hang pen nije pon nang le tu phan bang ko la ini bang pubang de tu phan non kacang tong sokot apaan inunuten suri poke napa jadi ke iundun laso net penjenglo alang atun iundun students atau laben ke media atau apa sina atun han kato ko yunta deli specialist students tumhan nihim then on behalf of the people of Karbi Anglong, on behalf of the Karbi Autonomous Council, congratulate to all mitigants, entrant past candidates. Kato benda nihim nihim then tumhan. So ini si Karbi Anglong ki siap porkemo for the first time of history in Karbi Anglong. Nikan si bedang bong bangkora hini ilitum Karbi det si Midigal long, kelong dun, lagi isi history lo porque mulo awe pilan mananta. Nili abrang nikan man dame nili arcucu. Alang tu mana arcucu, mantu nage bang ini bet, bantu nage bang athomet, ma cuni nage bang phone bang shogmet, lason si kompi, apai bang kompi. Karbi Anglong ini tumda isi porque mulo monsam dokter. Kacing thura na bede yong senang tum dak ala dak kasik saite begini problem jo plote ni phanan thano ne gen ne abar tum phan ne rakko ne upon lasi aku pini na ngara bunanji do purom de nihinta lata de unang ge na cherap nanji lasi na kuma thana le thanga patro ne na chune ni ba na tum pori pakara PG no super specialist ki unanji phan try now Ladet pen bulong deh Dr. Glenn Silera lagi UPCC aku keman tu IAS officer IPS officer mandi buta murko dat free coaching kan dono tu mas consultant temlong po na tu sana lahai gutte pini nalgum ki se history ni pulo pini dake bangkora hinian pini plan mo lagi la 5 years and mong kapor pi na to ko agreement kuriji ini hal bulong deh non la kathalong damo secretary lo mukul kathal alang long damo ala so isia fondo emgin diar pakalo ala dana tu agreement kuri lo belong se everything itu Karbi Autonomous Council da silang pito na tum kichu kijun gute hostel fee media fee gute an konta lasi na tum bhat kado benda nigat ko menchoro mo lasi non ban ke votes of thanks mola pito man la kacang lagi dijual dengan hospital lagi na tum bhan adi Karbi Autonomous Council kan ada ke ba tong sokot hostel ke do don je phat la so amar sai kon
sini poke bina di kono la ben lan si la tu yang si Karbi la na first step na fi la yang si Karbi autonomous council area jangan lo West Karbi Longri Abirta so mo si service claim kulong ko itum Karbi autonomous council ben sila to bhat langsung kacang tuan makan nanti bangke asal kacang dia bangke itu sih project ko pas petik tak lo masa ami pas petik tak lo pas petik talo ani kanan lo ami Karbi autonomous council pura Thang ni phai kresir kebar ni dilaya dung het kido difualesi ke parlo upper dikrong nepali bosti along anganwadi center hem ki kim kerang ponji aphan MLA Bidya Singh inglengari deng pen long eki sompon bangso long eki sompon amaya long Chandra Singh teron pensi mai chari pon maya long ward commissioner Siman Phangcho VDC chairman Andrew Rongpi SGB Komal Lingti GB Man Bahadur Chetri lapen penangan ke thegi dingatum che tongdun dilai pen Bidya Singh timong जिंदाबाद पुलिया में जिंदाबाद बिना सिंह जिंदाबाद थैंक यू धन्यवाद भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आके हाय along tin I state atum phanda education new policy ateng pena hisab si Anganwadi center fan important PC Anganwadi sia center along 25 lakh central government pena sanction lo asana hisab si dak apar di kong thai silong lo 25 lakh ang bong pen ke 6 lakh ke utensil furniture si than pelo la bang ke modanang li thupo ahem ki kimbi binong ke 19 lakh apen GST hai dolang 12% e kon pemia how to 10-15 lakh ang bong so dimalo la bang ke la polo afrang ke Anganwadi center important pipe non new education policy ateng bang ke Anganwadi center longsi la nursery class dota hai po nursery class dosi isi Anganwadi center afrang ke metric pachot non bang high secondary pass nang bokor bang ke lapen helper bang ke metric pass nang lasi dak rong sotum nang che tong dulo ningarong piglo lapen ako ladak dhonsuri area loksi nitum difu area 32 ta 32 ta bang pe la dhonsuri loksi 5 ta Anganwadi center lapen ke asong taksi high to nili homosti ladak dhonsuri ta high school aphanamata 50 lakh 2-3 khon dak enlo 25 khon ang piang mong pe lasi thulmul ge pini alam bangela Anganwadi center adhar hila sthapan kori laino metulo te sala ka ki kin kerang ke cheng bu pangcheng melo nongke adhar hila sthapan ke pangcheng mo kumari ake haitu tangte sir non election don election ke wangi hut koma phansi ticket piponji ani tu mesana muni phansi ticket piponji pini amar ke amara candidate menta declare ne epen committee donang lamati committee abi pin ben polo de la kene phansang ne thu check bo apana si non mangi bupe sa mesana muni si candidate wo sitting amuni long lok ta the ba long le ta the akimi amuni phan pidong ta the pibe ta the hala committee tum chingwai pon to lana tangte sir hai ma ke haye phans pipo ni tungwe BJP tumga lage highway po haji po epen non pini phukang rong sor tum daglom duk det itum ga ja no pupe mane ke ko ruling party sarkar party phansi vote pinai po bangse ne bangke chunuli teka KAAC MAC ki lig nangate bok boman jok prek jam rat pangri tumta mithang party ke chapa hai ponji phan sai ke claim do de sang se pinlo lasonsi thangthani phai kresir kebarni Mahamaya constituency ka parlo narlongati adorso police station along Mahamaya BJP Mondal committee atum tor program ka pa dopon labang so sai ke claim pon laki KAAC CEM Dr Tuliram Ronghanga pin khara teng pensi claim pon lo lapen la an so se BJP sarkar ka pang tang ponji phan pini puthot narlongati adorso police station along mai pe pon lo lasonsi pinia mai long bang troga phan gram sakhia loron pon lo lapen bang phokep an so se bang phu bang phie phan Ayushman Bharat card setami ron pon bang so mai long abarim VDC chairman Longsing Timung Mahamaya Mondal committee mai phupruno ingti
VDC member Tilok Bordoloi, Mahamaya Mondol Committee Office Secretary Biren Teron, lapen Ongdung BJP Rat Sai Klematum, Chetong Dunsi, Mai Pachunpon. Tokmoka pen Waisong Terang report Karbi Longri Abirta. Anutina channel dak du ut hai lo lasiga do e panil hin pen nali tum pan BJP hin pen kardom parji lo nisa tum pan churu lo kardom ini nili tum nalong tian nangkeli bangke lapulo Bharatiya Janata Party Mahamaya Mandal Committee ahin pen nili tum Mahamaya angkang ana polling station hongke bai CM bong nili tum chor program pinang an lelo ati pia bangke ni tum district committee hin pen mate Sar Tuliram Ronghang Dr. Sar Tuliram Ronghang hin pen kapin karateng pen along tina polling station along rada tum kupi sikile le kupi sikinang langma kaddo we ala mondol committee pen haladak humri si arjudam nangji lapen kelong liason kupi dolang lahaya puthak arjudam nangji labente non kewangji la election non ciklo yoni antom bi kewang po la so puthak rara tum koson si dobong lama lahaya puthak rong atum pan handam nangji mate ko ansi BJP sarkar kipi ason ansi tame rara tum pan cetang lo ma cetang telema arjudam nangi pusi nile tum pan nange than la si pini narlo ti sitame nile tum lahaya puthak cingki cetan lo lapen rara tum ta ani ngarong lo ladak towar punoy melang punoy pimarong sara parla punoy kelong da dolo tasi kelong lias arong tum dulak alang litum da nangji pusi pulo lake karbi asara tumpan ki pithira kam si ki klem lo pu rara tum churulo lasi pini lunsing teron ke Japon ladak Mahamaya angkang mate Mahamaya homosti arara tum da alang lipan churulo lasi nilitum ahin pensitame BJP klem bang pu bang pi tame nilitum pini ana bangke non dolang kini tum ke damji lasini tum kaddo ko wedak Mahamaya arat istame pini an istame BJP do thiblang lapen BJP aphan rara tum along Congress penoy APSLC penoy aga prek adol pen istame non ko bangke BJP wang bomlang lapen BJP aphan si non da kroi thiblang pen kroi bomelang pusi rara tum bang non ta wang bomlo si pini bangke la birta abutung tumpan tabe nali tumpan chorosi dilam the lansi dikchalo kardom sarang te pini bangso amailong gramo sakhi le pen Ayushman Bharat laso bangpan phansi pipajir pona gramo sabki bangke ahper bangke dak bang Pini Abirta Pansing Ton Paniklo, Domi Thakme, Kardom.